Turabasuhuje ikaze ku makuru agezweho kuri aya manwa. Uyu ni wa mwanya tudahwema kubagezaho amakuru aba agezweho hirya no hino ku isi. Reka twanzike aya makuru turebera hamwe amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ndetse n'abafatanyabikorwa b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc aribo Sadek, FDLR, Wazalendo n'ingabo za Monusco zatangiye nazo kubiyungaho kugira ngo umujyi wa Goma utaza gufatwa isaha n'isaha. Ubu intambara ikaba irimbanyije mu mujyi wa Sake aho umutwe wa M23 wanze kuva ku izima. Iyi ntambara yongeye kubura muri iki gitondo, ni nyuma yaho uyu mutwe wa M23 wongeye gukora mu jisho ry'ingabo za Fardc n'abambari bazo, yongeye guhanura indege mu bwoko bwa CH-4B. Iyi ndege akaba ari zimwe zaturutse mu Bushinwa zifite agaciro gahambaye cyane, dore kubu ingabo za Kongo bibagwa ko zatakaje miliyoni 9 z'amadolari kuko iyi ndege ariko gaciro ifite. Iyi ndege nk'uko bizwi yagwanishwaga n'ingabo za Fardc ndetse n'abambari bazo. Umutwe wa M23 ukaba ukomeje kwigamba guhanura iyi ndege y'igisirikare cya leta y'ingwanyi cyane. Abinyujije ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Lawrence Kanyuka avuga ko umutwe wa M23 wahanuye indege. Yabivuze agira ati, kuri uyu mugoroba saa 11 igisirikare cyacu cyongeye guhanura indege itagira umupilote y'indwanyi yari yoherejwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc ndetse n'abambari bazo kuturasaho mu gace ka Kibumba. Uyu muvugizi kandi yakomeje avuga ko bashimishijwe cyane no kuba iyo ndege yahanuwe kuko umutwe wa M23 wahoreye abavandimwe babo bari bamaze kuraswa n'utwo tudege tutagira abapiloti. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko iyi ari drone ya kabiri yo ku bwoko bwa CH-4B ihanuwe n'uyu mutwe wa M23. Izi ndege kandi zikaba zarakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. Ihanurwa ry'iyi ndege rikaba ryakojeje isoni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo n'abacancuro bakorana n'izi ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko utu tudege tutagira abapilote n'ubusanzwe turashishwa n'abacancuro bakomoka mu bihugu bitandukanye cyane cyane ab'Abarusiya. Iri hanurwa ry'iyi ndege rikaba ryateje urunturuntu cyane cyane nk'uko bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho abakongomani bahurira, aho bakomeza kugaragaza ko leta yabo ya Kongo ikomeje kubata mu bihombo aho kwita ku bibazo by'abaturage ahubwo bagahugira mu ntambara. Ibi babivuga bashingiye ku gaciro k'iyi ndege, agaciro ifite kuko ari indege ihenze cyane, dore ko igugwa amafaranga agera ku bihumbi 9 by'amadolari y'Amerika. Ibi bikaba byabateye bose gushira hamwe bakabara agaciro k'amafaranga maze gutakara muri uko guhanurwa kw'iyo ndege, aho bafashe izi ndege ebyiri zimaze guhanurwa bakakuba kabiri bagasanga miliyoni 18 zose zimaze gutikira hejuru y'ihanurwa ry'indege ebyiri zonyine gusa. Bakibaza noneho ibindi bigenda mu ntambara bagwana ese byo byaba bifite agaciro kangana ute? Gusa ibi ngibi leta ya Kongo ikaba ivuga ko n'ubundi biba bigomba kuba kuko ari uguharanira ubusugire bw'igihugu cyabo, ko nta gihugu cyakomera kivogeye uko kiboneye. Ibi bikaba byaratangajwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Bamwe mu bakongomani basigaye barahaye akabyiniro ka Comédie Internationale